لە هەر جاهەکەی بن دەم باش دەمێ پێشکەشکردنا بڵتەنە ئارکێ و دەستپێکی دەژی سەرنووچە. علی مسلم سەرکردەیە پادەکەسە دەبێژە هینا پێشەڕۆژە ناوچەیان دەبن کۆنتڕۆلە ئەمریکا دەنەهاتیە زەلالکردن. تەرۆریستên داعشên ji aliyê çekdarên Sûriya Demokratîk ve têne serbestberdan spasiya hesede û asayişa pêde dikin. Doh li Efrîna Rojavayê Kurdistanê agirgirta sê ciyan û bi alîkariya encûmenên xwe cihî û tîmên berebaniya sivîl ew agir hate vemrandin. Tirkiye dibêje ku rejêma Esed rêkeftina Idlibê ku navbera Rûsya û Tirkiye dihatî emzekirin bin pê dike. دوباره سلااv ئەگەرە شەڕەکەی دەنابەر ئەمریکا و ئێرانەدا بەهێز دەبێ و مەترسیە وی شەڕی وایە لەسەر دەوڵەتێن هەرێمی و هەواڵ بەندێن ئێرانێ و ڕژێمە سووریێژی بکێ. دەنگê dehola şer di navbera Îran û Amerîka de bihêstê û tirs di dilê xelkê deverê û herêmên nêzîkî Îranê de derdikeve. Şîrovekarên siyasî dibêjin her metirsiyek û fişarek li ser Îranê wê çi biwarî debe. Wê pelê xwe bavêje dewlet û hêz û mîlîsyan gerêdayî wê û hevalbendên wê. Di çarçoveya şerê devkî û ragihandinê di navbera Washington û Tehranê de ji ber bernameya atomî ango newewî û destwerdana Îranê di karobarên dewletên herêmî de. Endamê Komîta Siyasî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Mihemed Elî wiha got ji roxana rejêma Saddam Husên 2003 û heta weke îro çê dengek bilind siyasî û leşkerî wisa nehatiye. Lewma pêşbîniya şerekî tê kirin ku Amerîka bibe ser Îranê ji ber rola Îranê ya xirab û destwerdana wê di dewletên herêmê de û her egera milmilaniyekî yan şerekî wê bandora wê li ser dewlet û hevalbend û hevpeymaniyê Îranê jî hebe. Mihemed Elî her wisa got dibe ku ev fişarekî aborî be li ser Îranê da ku hinek sizaş bike li ser rola xwe di herêmê de kêm bike. Endamê Polîtbîroya Partiyê da zanîn ji destpêka şoreşa Sûriyê ve Îran rolekî xirab di Sûriyê de dîtiye û piştevan bûye ji rejîma Esed re û şerê opozisyona Sûrî bi dirêjahî şerê Sûriyê kiriye û yek ji dewletên berpirs e di ber gehiştina rewşa Sûriyê bû vê astê. Mihemed Elî da zanîn ku çê paşvegerek yan lawazbûnek di helwêsta Îranê de wê hêza rejîma Sûriyê lawaz bike û di alîkar be di serkeftina çareseriya siyasî di rewşa Sûriyê de bi awayekî giştî. علي مسلم ئەندامی کۆمیتەیە ناوەندەیە پارتیا دموکراتە کوردستان سووریا دەبێژێت تەوێ هەبوونە ئاماژەی نزیکبوونە ئەمریکا و تورکیا دەربارەی پێشەڕۆژە ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەراتێ هینە پێشەڕۆژە ناوچەیان دەبن کۆنتڕۆلە ئەمریکا دەنەهاتیە زەلالکردن. سەرکردەیەکی پارتیا دموکراتە کوردستان سووریا دەبێژە کۆهینا چارەنویسا پێشەڕۆژە ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەراتێ نەهاتیە زەلالکردن. واشنطن تکزیه لسر لحفکرنکا ترکی کردی لی روجاوای کردستانی دکه. علی مسلم سرکرده پارتیا دموکراتا کردستان سوریا راگهاند که تو نافچک سوری بتنه اولهی تیده برقرار نابه. اگر توایا سوریه اولهی تیده برقرار نبه. جبر توایا ولاتین که دستیوردانی ده سوریه ده دکن. هولا بحث کرنا هجمونا خواه لتوایا نافچین سوریه ده. او جی لگوری که نابرا خود دابش کرنه. هەروەها مسلم دازانین کۆ پشتی کۆنتڕۆلکردنا خاکا سووریێ ji aliyê Tirkiye û grûpên bi ser ve bêhtir rewşa navçeyan alûz kiriye û ji ber vê çendê di demek nêzik de tu çareserî ji bo wan navçeyên dibin destê Tirkiya de naykirin. Derbarî şer û pevçûnên lê başûrê Idlibê û Bakurê Hemayê têne encamdan, endamê serkirdayetiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya got ku peywendiya wê ya bihêz bi pêşhateyên navçeyên Kurdî ve heye û di demaniha de pêleka derbederiyeka mezin ji navçeyên Idlib û Hemayê bo navçeyên Kurdistanî heye û Tirkiya ji aliyê cografî ve bi cuda taamulê li gel navçeyên Sûriyê dike. Herwiha endamê serkirdayetiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya dibêje tevî hebûna amajeyên nêzîkbûna Amerîka û Tirkiya derbarê pêşeroja Rojhilatê Çemê Firatê hîna pêşeroja navçeyên dibin kontrola Amerîka de nehatiye xuya kirin. Alî Muslim ronahî xiste ser lêdwanên Tirkiye û Amerîka de û got
کولگوری لیدوانین تورکیا نزیکبونا نابرا امریکا و تورکیا ده درست بویه و ریکفتن درباری پیشروژا روژهلاتی چمی فراتی هاتیه کرن. او جی ددمکه ده کو امریکا وی چنده ردت که و تکزیه لسر هبونا لهفهاتنکا ترکی کردی لی روژاوای کردستانی دکه. دیداوی ده علی مسلم گوت کو پیش روژا نافچین روژهلاتی چمی فراتی و به نزلالی بمینه حتی کو آلی ناف دولتی ریک نکوین و دما ریکفتن هاته پیک آنین و دمه پیش روژا نافچه و زلال ببه. ترورستان داعشین جالی چکدارن سوریای دموکراتیک و تینا سربست بردان سپاسیا حسد و اسایشا پیدید کنو دبیجن وان قد تو معامله که نباش ده زندان ده ندیتن و ده هیاما یک هفته دجی پیدا هشتی و هفت ترورستان داعش سربست بردان. ددمê ku hîn çarenivîsa bi dehan ji çalakvan û siyasetmedar û xebatkarên Kurd zîndanên Partiya Yekîtiya Dîmokratîk PYD de ne diyar e, cekdarên Sûriya ya Dîmokratîk koçekdarên PYD beşê serekene jê di serbestberdana teroristên Daişê ji zindanên xwe de berdewam in. Teroristên Daişê jî spasiya hesedê dikin û dibêjin danûstandina wê di zindanan de gelek baş bû. Şahîn El-Subhî ku yek ji teroristên Daişê ye, yên ji zindanên hesedê serbest hatiye berdan. Biriya ragihandina PYD spasiya rîsipiyên hozin deverê û spasiya esayîşa PYD li ser muameleya baş di zindanên de dike û dibêje ew ê di avakirina wilatê xwe de alîkar bin. Mahmûd El-Hesan jî ku yek ji teroristên Daişê ye yên serbest hatine berdan, dibêje wan tu muameleyeke nebaş di zindanên de ندیتیه و او سوزی ددن ریسیپی و شیخن عشیرتان کو اوی د جه باوریا وان دبن. داود الحسانی جی یک ج تروریستانه دبیجه اوی دست به دست جبو دوباره آواکرنا خانیان کار بکن. ده هیاما یک هفتیه ده حسده 87 تروریستن داعشی سربست بردان. روژا پنجشنبه 16/5/2019 چکدارن حسده 44 تروریستن داعشی لجیر نافنیشانا دست پیشخاری نیازن پاک جزندانن خوا سربست بردان و جبو سربست مراسیمک لدار خست. روژا یکشەما بوری جی 19 لگوندوار دیر زوری جگدارن حسده 43 گرتی جی ترورستن داعشی کبتومتا اندامتی و هفکاری داعشی هاتبون گرتن. به دست پیشخاری یکی لجیر ناوی پیشکشکرنا نیازن پاک سربست بردان. بریانها جی چکدارن پیادی و حسده بهتری 1500 ترورستن داعشی سربست بردانه. دوی دمه ده که هین چارنویسا بصدان جولاتین کرد که جالی داعشی و هاتمون رواندن ندیاره. لروجهاوای کردستان پارتیا یکیتیا دموکراتیک پیدا ده رواندن و برنا جوانان جبوی لشکری خواه نچاری ده بردوام یاسای جی به جدی تنه لسر جوانان کرد بجی کرنو ددما نهاده جبحثه هن گوهارتناند که لشکریا نچار آنکو برنا بکوتکو نچار یا جوانانج بو لشکریه جارنان جی ناو لیته کرن ارکی نشتیمانی و ارکی خوپاراستنی و او یک جیب خوره باندور نه نرینی پیدا دکه. لی سرانسر جیهان جی پرانیا ولاتان دفجه لشکریا نچار بردانه و تنه دریه لشکریه جبو خوبخشان و برازیبون وکریه. لی سوریه بدریجاهیا سالین حکمداریا پارتیا البعث و تاوک ایروژی یاسایا لشکریا نچاری تبجی کرن و او یک جبو جوانان ببو دیوارکی ترسه. جبر کو چونکا بیچارن ویسکا نزلاله و اگرا تبلیبون دناوا شرکی ده کنجه بیربوچون و باوری و خدمتا برجواندین نشتیمانیه آنکو تنی ده خدمتا برجواندین دست هلاداران ده لیروج آوای کردستان جی پشتی که رژیم سوریه ده هاوینا سالا 2012 ده هن نافچه رادستی پیده کرن پیده همان یاسا و بریارین رژیم بجین آنین یکسر یاسا خواه لشکریا نچار را گهاند و دست به رواندن جوانان کر و یک بو سدمکا سرکه که روج آوای کردستان جه جوانان والا ببه و رژه که بلند یا جوانان کوچبری ولاتین هریمی و روج آوایی بون. پیده بری جوانین کرد دانافچنه دروی روج آوای کردستانی مینا طبقه، رقه، منبج و دیرا زوره و جبور ازگار کرنا وان نافچیان به هزاران جوانین کرد شهید بون. ده برانبر ده تاوک ایروژی یا سیا لشکریا نچار یا پیده بجدی تنی لسر کردان تبجی کرن و قربانی تنی جوانین کردن. و داویه جی بحثاهن گوهرتنان ده یاسایا پیده یا لشکریا نچاری هاتیه کرن. مینا لیبورین و دورخستنا 4 سالان جو یاسای آنکوش دایک بوین 1986 تا 1989 که لشکریا نچار و لسرج دایک بوین 1909 جور ده ورب جی کرن. لیتا وکه ایرو جی تنی گوتا گوتا و نهاتیب جی کرن.
جاليكي دن و بحثا شونمندیه آنکو بدل جبو لشکریه تکرن بقاسی $6,000 جبو کسین کو رگزنامه ولاتنا عربی یان روش آوایی ورگرتبن. جبلی ترکیه و عراقی. هروها $400 امریکی وکا پاشخستنا لشکریه جبو هلگرین کارتین نشتجیبونه ین ولاتنا عربی یان روش آوایی جبلی ترکیه و عراقی. دناوره گوتا گوتین گوهارتنا یاسایا لشکریه نچاری و رواندنا جوانان جبوه لشکریه ریجه جوانان هر دچا کم تردبه و هیوی اوه کبجارکی لشکریه نچار نمینه و روشکا یاسایی جبو روش آوای کردستانی بفرمی و رزلال کرن نخاسم جعالی دستوری و آسویا الهفکرنکا سیاسیا کردی درکوه هوله. بله تماشاوان نجا جبوی گوتوبیجه که بهتر لسر داوین بریارن پیاده درباره لشکریه نچار و فرض کردن انگو بدل وکا کوته گوتن مهمانداریا برز جوان حاج یوسف سروکر خستنا محبات یا ما پی مروبان لاستودیو هروها برز عمران منصور ما فناس در ریاسکای و کریا زجم برز عمران دست بکم برز عمران اگر جروی یا سعی و تبحثا لشکریه نچاریا کو پیاده فرض کردن سر جوان روجاوای کردستان بکی لگوری چیا سعی که چه پیوره کیا بریم خیراتون مشکوانه ولی هجا گالکس باس راستیت ثاني که نابه وقت مروانه بيجد بيه واري انا بوارق شر خلص بويه وقبل يعني داويات داعش هات جالي يا سيدي يعني منكر مناقشه حتى بكنجي يعني جبرغو تبي الناس بكن بكاب تشهيزه ايج بيت تشريعي ذاتينم انا اداره ذاتي وقت كار دكيج بو كاري باراستني وكاري قدكي دبي هلبت مشروعيتك جرها مشروعيتها انكي وش كيستند بجملتك كيستنديه حتى يعني مخابن بيجي حتى هيزن انترناسيوناليجي وكا وارن وكا برشاكي بوليتيك لينانا حتى انا لسر عردي بير بدو بستين يعني لينا حتى انا وكا قوتك هيزك لسر عردي وك اي قوت بر لسوري شيبونه قشردك مخابه مازن فرده يعني وقتها خورتي ما لينا رن جاليه سعيده ام نكر حتى مناقشه بكن جالي واريا سعيد جبرغو واريا سعيد مناقشه بكن جدي واريده ام قال لك تك مش هاشتيك برمز جالي سعيد جده جبرولو ام بقرن مناقشه بكن بقر مالا كردي وقتها قال هفبه وقارب تشكي بكن رونن ادارات تشكن بافرا قارب مشروعيتك جدي ملتي كردي بسين يقد في منطقه مدبه يقل سر كردستان سوري بعرض كردستان سوري ويشغل قارب مناقشه بكن واريا سعيد انا براستي ام نكر واري مد سعيد تيت بيشتغل نجي باشا برز عمران برسك جديد فردها دماكو بهده $400 جبوي باش خستنا لشکریه نچار بو سالك فرض دکیو هروهاش بوي بیک جاری کوج لشکریه نچاری وره رزگار کرن دوی $6,000 بده اف پرا تاگوكو نياسايب تا بجنج دسبيك واجه بنرد دماكو بهده لشکریه نچار فرض دکه نياسايالي فرض کرنا با پرانت که به چارچوه چیا سایه که دانگو چه جوره توانه که دم بیش تزانه يعني شيء فرق هرن حتى اداره ذاتي يرجع وقتها تك برجانديه ده حزبك يدبولو نباش اللي تك بن دسته ملتي كرد لسوري وتك خدمتها وانده اما بنقلكي باش لبراسي وقت تبيني يعني تشتكي يقولوا ما بيجن البرشعه حتى انا نهت يا باكرن لكردستان السوري يعني تشتكي البرشعه تنا تشتكي شيء بيجي قش هيزن انترناسيونالي شكرنا حتى منظمات دولي بجاليه بجاليه صحه جاليه قشي ده اب كار تراهاتنش قبل لفا منظماتها بحزاري برا مليون برا يوروهاتا دولت درباس كردستان سوري بونو چه بونه اف بريان كي براسي تمشروعاتها وانتنا دي ساز دبيجم يعني غيرك مرو ناس بكي بكي تشريعي دردخه وكي في قانوني دردخه في اسايان كي حطام كاربن ام گفتگوتك السر شكن حتى انا ام نكرت اشتغل جبرغو ريجيم سوري العردي بورتايجي وافكاري كي تشدي بالسر عردا كردستان سوري كاركي لشكري تنيه حتى في دقيقه ام تشتغل نبوي كاركي بوليتيك كسكي باعتراف بك كسكي بوجوده بينه رجيم سوري جالي كي نرين كي رش ليد نر انترناسيونالي حتى انا نرين رشكري ليد نرن تخازن برجونديه وخبجي بينن قشبان لشكري داعش خلاص بنقر مولاتي وان محكمات شكل السر عرض كردستان سوري وبنافكتن ليه هجر كردي سوري لها فقرن وكبيدي وكهيزن قوات دن مجلس وطني وقش لها فقر نورونن وبرجونديه كي ملتي كرداب نبرجونديه قطن
بارتي لهف بنرن وشغم قارن مناقشه وان گفتگو تا قشا بكن وياساي ندرخن جبو خاطري ناسمي اف برادرنج كوره وچ برجوانديا خلقي كردستانيه ام بنرين كي لبنر نبنرين كي ديساز بيجن بارتي طنق قحريك الالي كي بكشين بالي خدو وبخوازه ملتي ما بيتر شرفزه به ودرك باشا برز عمران لقال من زيد دوباره بقر ما جمتا برز جوان مرينا وك جواك سبيل ج في بريارة بيدر دست بكدي على شكريانا چار فرض کرنا پریان به چرنگیا باش سپاسیات کم بری حمدشتی مثلا انا ما مستجي قلت انه تشتكي للشرعيه لقانونيه طرف كي تنت در كيف قرارات وانا برياري قدر كتن برياري طرف اداره ذاتي متحكم بي دي بي فام في ملتها انه قفتقوين تشيب برامبري احزاب الكردي الموجود في ساحه الدرب بن الهندربن اوايا بيجن بريارك بستندانا ما يجيش خلقيش بي جريداي بانا افيك ادوم بو مثلا انه خلكي ملوي دري طرف كيده الالي كي تند نرن او الي هاني الي كي شفرش البروانا نخياي اف اداره هاني تش الي درب تشرنجي خياي اداره كردي اداره ذاتي ديمقراطيه يعني او دفيت تشتكي زلال بحياه او ملت ناس بك انه برنا بدن بر خورتي خو فقرين ولات كار بكن ايش بكن افا بكن ام جيش بهيفين ام فقرن بس دي فقر بقوانين تدينه وتفرض بك او مشكلات مزني يعني دي افايا بجار سركرين بري حمدشي بريارك بيستندن او بريارك جواكي بريارك اطراف السياسيه مو بهفربن ابرز جوان ما بستا دي شي في برياري تشي دماكو 400 دولاري فرض دكي جوي باش قسطنا صالكو 6000 دولار فرض دكي طبعا بروجاوا هناك كتي بواره جهب جكرندا ويبكى بواره جهب جكرندا وكاود بيجن ما بس جيت شي تخازي بغي شي وشنامه يك بغي هني باش بريا حمدشتي وتشما بستك دستين وبيجين وكوان وكوان در كذاش بر مناقشه نابت بكسك يدر بنكي بروفيشنال ربن مثلا تكنوقراط بن السيرفيت شي بسكنن انه افكار وتشرنجي بي سندج بو صالحين ملت نجبو مثلا برجوندين سياسي بن معين بن السيرفي بسكن فابا هاني وديسا بريبي يعني بريبي بس اف كاري انا دبي مثلا ب 400 دولار يجبونا تاجيل بك ولا 6000 دولار يجبونا انه خكرينا عسكريه بك ما نداويا هنا كفا ابرانا ملتي بدن ويفقرن خوازن فقر شيخ مالي خو سر شيخ خو الولات خو افا بكن قيس مثلا ام بي مصداقيه في قراري هي مثلا وكان صاله بردوام برام كي قاف ملتي هاني جبوينا كارب في جي بيجيبين يعني بازي هرم وزي تاجيل اخو بك بدم بازي هرم وزي بدل اخو بدم باش از نظام اداره هاني تش ضماناتي هني صالك يمين 10 ساله من 5 ساله من تش ضماناتي دولي هني مثلا امريكا بجوانا كارتين ايرو انا ما بستجي قلت كارتين وك عسكري لسر عردي براب بتشبه يعني اوانا امريكا ضمانات قد ولا نظام ضمانات كي هي ضمانات قد حتى اداره ذات تم ضمانات في ملتي في فان برابدن باش برز عمران زيد دوباره بقر ما جمتا الغوري بريارا بي دي انو اوين او كاسنكو تمنوانج صال ازان صدو نوتي بدس بيتكو برا سربا ويبچنا لشكريانا چار خواروي ناشن تمنه 85 86 87 تمنه لشکریه و ناگری لبسرو نوتیره اوی کاربه بدل خوابده ناچه لشکریه لیاوی کو دراقت ویده نبوی وان پرابده پیده برنا لشکریانه چارو ل دبرکه بیشن شهید کرد چجوره توانک ده پیده حل دگری تي نعم دي سامي بيجن يعني 1916 دي وقتها زمان حربيه ابو بريطانيا جي فقريا ولا يعني عسكريه اجباري كرسر ملتي خجي وقتها ام فان ورا بديت بيشتغل يعني زمان حربيت شكلك بشتي حربيجي شكلك دنا انا وكم دنارن وكا هاتي يعني بريار دن ودركتي سر روي دنياي 11 خلص وكا لشكري يعني وكا كاري الشر وقتها قبل خلص ويقرك ملتي مال هفا قرب بكام تشوفكن هفر يعني اگر برا
نيتا كبك برجوانديه ملت كرد بجيبينه لوقتا كان بقر سرفان واريا سعيد ديسات بجم كرك مرو انا في ظرف عن كده مرو نكاره يعني گفتگوتا بك السرفان بريارا جبرجو بالاصل يعني ما بقر اساسي بنجهيا وينا قلت شرعيه جيرتنا وقتا كم شرعيه جير بينن باش جرك انا يعني اداره ذاتي بريجيمر اگر اعترافك استندبا من گوتبا قش جبرجو يعني اجيك جوان ما قشا عسكريه ريجيم كر السوري وتشتكي مكر جباري بو مكر دسالو نيفاب ويشاغي ملت مني كرجي وقتا ناس بك في عسكريه دبر برجونديين كرد باوريا مد ويقش هرن وبقفلاج هرن من زيد تشكي بين منارين جبو خاطر كسي درخوازيا بيدي يشتكن تبالا خو بدي كرد ما بريوان جدلكي جرم جدلكي صافي دچون شرد كرن لكردستان التركي بارمانجا كي بو تشاغي بيدي وحزب باكي وجبو خاطري كردستان رزقار بكن يعني دبش خوندنا اخو وملكي خبردان شو الايرورو تشتكي كونت خشبو يعني عكس تماما شبو خلق قش درد كيفن جبو خاطري نكفن بندستي في بارتي هان كده اف مخابك برمزنه جبو ملتي كل وقت الناس بقي برجوندي ام جنايه ام نكارن انا دويزر في عنك دي سر برساتا ام مناقشه بكن وفتقوتك تشكن سر تشتكي قلنا سعي بالاصل يعني يا بايا فام نكارن بيجن والله بأف يعني بريار هاتي استندن تتاوانا برز عمران تتاوانا دفيدر دا بيدي انجام ددي يعني بيدي دخوازي وقت بيجي بأزهمه أبياج من برجوانديين بارتي وقت بارتي شي بارتي بكها شي بارتي بك بينه مش حقي وي برجوانديه وخب جيبينه وبك ليه جرك نرينك مني كردستاني هبه يا كردستان السوري بتايبتي جيبه قام قاربا دبنوان يعني دبنوان خطاده اندرناك بجوراوينا شي بارتي هب برا برجوانديه خب جيبينه يرو بيدي او خرط العرضي ام نكارم بيان كاربكن او خرط الاشجري او قرتيه لسر عرضي ليه ام كارم بيجنجي ابجي دريك درهاتي دريا ريجيمر هاتي دريا كارن انترناسيونالي هاتنا جبو خاطري داعش بداوي بينن لي وقتها قد فكر سر ملتي كرد وهالبجارتنك تشيبه جدلكي صافي ويتشاغي خويا بكي بكي ملتي كرد ريه وكي كار خورتي كردا بقرين يا نكار بقرينه ام نكار انا ام تشكي بيجن وام بشتا كسكي بقرن دفيزا في انا ام تيد باش لا قرب من برز عمران برز جوان در انجام باندورا تأثيرا بلشكريا النشار لسر جواكا كردي بيقومان روجاباي كردستاني شجورا باندوراك والله بريا حمد تشتي او افكاري قدبه لسر عسكريا جباري لشكري نشاري دبه او الاداره ذاتي بريا حمد تشتي يعني خورتي ما جدر فدمين انا ما مستعمران جي قلت مسلاك انه بري دل خستنك هو مشربك جبونات ايش يعني ارمانجك ما هبو ارمانجك ملتي ما هبو بلكي امتنا با غير ما هبو بس براي خلق دشون في كاري هاني في خوينا خورد بردانيش برجوانديه وان هبون دغو هيفيك ما هبو كردستان بو يرورو ام دبيجن يعني او ارمانجي هركسي جوهرتي اي اداره ذاتي بالذات او ارمانجي الباي تنيش برلو خلق دوري ويت كيفن خورت ما دوري كتن خورت نكار ايرو دفش خوندنا خبردن دفج كيف وخشيا خبردن جبونا جهرن الولات الجيكي نجي وانا شركي بكن ام نظام بدايه شيء اف ما بس باندور سرجفاكي برزجفان يعني سرجفاكي امس بيجم ايرو يعني زور زحمتي شباب انه خلق فقرن ويا قالك زحمت دبي ملت دوري ولادك هذا تغييرك ديموغرافي منطقيه شيء دبي او يعني او واتيك وبريارك او بريار هاتي جبوي انغو ريغري الفقره كردين روشافاي كردستاني بكي اف بريارك استندين نجبو فقري اش از بيجم شيء بري حمد شي ضغط هاتي سروانا بوتشي او برامبري مني جيش درفي التركي السوري العراقي يعني برا فقرن ضغطاتي دولي سروانا ياد دواجي انه ابايات في دريه قفتو جوفا به فافانا افدر يافتكن انه فايم تسهيلات الدخل كي برا خل فقرن بس ناس تسهيلات الدخل كي $6,000 تجوان بالسنه رين دن هني بقفتو جوب هفدور بكن بجواكي بواري سياسي بامكارن ريكي فكن قبل ملت فقره باش وينا ملت ببين ملت كاري دفاعي ولا تبكي فيها خبكي هناك ويبك أزمة ويبك وخين ويبكن يعني نجم ناكس نعرفش بر دفاع عرض أخوه وناموس أخوه شرف أخوه بس وقتها جازبينه إيرورو أزهرم هيفيام جازهرم رقة يا هيفيام جازهرم ديري يا هيفيام مشكلات مزن يعني بايا
أبا راس نارينك أممية بيجين بس نارينك جملتي مرة نما بستك يعني جامير وروى من سرب الشغل. برز عمران برسك بيوستا تشوري كرن لا رجابای کوردستان دکو ریگری لشکریان نچار بیک جاری وری کرن هروها لسر بجروی ام لسر استناب دولتی جی پنگاهن ورنا بتن دکو او دستوردان بکنو وی لشکریه راوستینن دست بكرني يعني يعني افكارك ببقى انا قد في حرد قوات كردي وهزم بوليتيك اي كردي اي العردي يعني تشجع جبانا كردي بتشج بي دي بتشج بارتي اندبن تشج بارتي ديمقراطي تقدمي بي يعني تشبه جبان بارتي هذه قشت لهبرونين ونرينا خبجي بينن لضامنك جوار قركه انا افكار دست بكرني گفتگو چه بونه دناف حردو عليه كردي جي دي لفر لفرنسا والجين ديجي وكارت يعني انترناسيونالي جي بيشتا وان قرتن وان يعني براسيجي ادملكي مهلتك تشوجك دان وان جي بو خاطري الهبن مواري ما واري كردي ايرورو يعني قالكي خرابه وقال لك ويز احمد بيجي هاجر بيتر الهبنين ليه يعني انا وسري صالده دنرين عمد وكاز بينم وقال لك شبين قهرتن وبنجهيك نهشي ببه هاجر بنجهيك نهشي نبيجي وقال لك تشت خراب بالكردستان السوري جي مخاب مولو بيجي ليه ام دنرين افكار بولو بردوام بك جاليه كردا قشاد براستي شرق سر ناب دولتي برز عمران اس ناب دولتي جمافه دولتين در دوري او دستوردان سوري دتكن كوفي چند راگرنيانجي بوكا بيجن بروسكا بوابا نگردايه نا نيتكي ايصال قش يجي وحتى بلكي 1021 كيجي نيتك تنا جاري كاري انترناسيونالي جي دو قوات انسالي شر سوري بيبا مراندن وخلاص بيجي يعني ازباورناك ابنت هي وابشر له بردوام بك حتى حرك برجونديه خب جيبينه وبرجونديه قشاجي براستي قال لك زحمه بافر بجيبين دفي هناك جنكار خبطوين وقوات انترناسيونالي خناطوين براستي وايران ادناف داي وبعد سبيكرني يعني انا جبو خاطري حتى يعني جبوهم ام تسرد بنمقش ام ندوري روجاتا نافين امجي برشاك ملتك جبانن يعني تشتري ايران دبي تشتري لورتا روسيا وتركي دبي تشتري لورتا امريكا وتركي دبي ولورتا ايران دبي تشتري لورتا اسرائيل وتشتري شي دبي ابقش السورتا ويت سر عردي سر ملتي مي براستي يعني وام ادناف في شري يعني ام تالام بونه ملتي كرد براستي اي كردستان السوري بتايبتيجي تنه ايصال تشتك ببه حتى يعني كاريا سايجي دبيج بو خاطر دستوريتا سوري به غارتن قالكي زحمته انا الهفكن وزبورناكم ايصال جي تشتك ببه حتى 1021 بلكي انه دست بكن في اغري حبكي هدي ما بس بكن قالك سباز جبوي بريز جوان حاج يوسف سروكي رخصنا معبات يا ما فيهم ربان وقالك سباز جبوي ما في ناس كرد عمران منصور كو لقل مبون قالك سباز ما مستعد دول عفرينا روشافاي كردستان اغرق بهز بسي جهان نافچه جندرسي وراجو مابات اكتو اغرتا دان صبح بكتيبو بالكاريا انجمن خوجهي وتيمن بارابانيا سيفيل او اغر هتا بمراندن لعفرينا روجافاي كردستان اغر بسي جهان لنافچين هرمي كات وانجمن خوجهي وتيمن بارابانيا سيفيل بالكاريا خلق گوند كاريبون و اغري ومرينن انجمن خوجهی جندرسه راگهاند کوشبر هبونا هن کونان نزیکی دارن مرخان لگوند تترای نافچه جندرسه جبر خمساری و نگهدان آگر وکت انجمن تکسکر کوتا دان سبه او آگر وکتی بو پشتره پشتی هولن بردوام جالی تیمن براوانیا سیویل او آگر هاته ومرادن جالی خواه انجمن خوجهی یا ماباتا گود کو نویزگاه چاندنی یا سر به انجمن و آگر گوند حیات و گوند گوبک لچیای هاواره ومراندن کو در دورا 12 هکتار زوی لچیای هاواره لخوا گرتو بو لنافچه راجو جی تیمن براوانیا سیویل دانا خویا کرن کو کاریبون آگر نافچه راجو ومرینن لگور چالاکوان ولاتین عفرینه کو او آگر به مبستینه ویخستن جبر کو بسه جهان ده همان روژه ده به پلان هاتیه انجام دان و مرم جه اوه دا کو بسربسی داران ببرن وکو ایزنگ لعدل و عزازه بفروشن. جدما در بسبونا ترکیه و گروپین چکدار به هزاران دارن زیتون و مرخان و دارن چیایی هاتنه شوتاندن. و جوه دمیوه تانها گروپین چکدار داران جخورت ببرن و بازرگانی پیدکن. بیکو سینورک وره داین و داوی به شوتاندن سروشتا چیای کرمینج وره.
در انجام تۆباران ارتشا تورکیه جه بشاروک ترفعات را ولاتیکی کرد شهید بو یکی دنجی بریندار بو جدرن خواجه را گاندن کو ارتشا تورکیه ایرو به چند موشکان بشاروک ترفعات کرنا ارمانجو در انجام دا ولاتی بناوی امین ابراهیم جاویش شهید بو ولاتی نابورش سالیه و خلقی عفرین روجاوی کردستانی و جبلی و یکی زیان مادی هاتنا تۆبار کرن بشاروک ترفعات دکه باکور حلب داود من دسته په دده و دهمان دم درجه مسئولی و هزن روسیه جی لید مینن انجمن خواجهی نافچه جندریس عفرین روجاوی کردستان دست به کار قیرکرنا رین نافچه کریه انجمن رسا روپلا خواب بلاف کریه که نویزگاه خدمتگزاریان به الیکاریا رخصتنا دست به دست رین جندریسی قیر دکه قایمقام شنگال دبجه کو او در هنانا ناسنامهان ده بو خلق شنگال بردامن لی هناک ولاتین سوریه ها ددن ناسنامهان بناو شنگالیان درست بکن محمد خلیل قایمقام شنگال راگهاند کو پشتی شر داعش خلقه کی زور کردن ازیدی ناسنامهان خوون داکرنو حتی وکنها 180,000 ناسنامش بو کردن شنگال ازیدی هاتنا درست کرن خلیل گوت کو یا هری جهه دل نراحتیه ولاتین سوریه کو نهال سوریه نه با خوشی ناوی خوکا شنگالیان ددن ناسکرن و دراستی ده او نخلک شنگالینا و هاول ددن ناسنامهان بناوی شنگالیان درست بکن و تکاز کرد که اف چند نای قبول کرن. روزنامه کردستان کو جالی راگاندن نواندی پدکسی و درخستن به اجماع خواه 608 بشه عربی و 149 بشه کردی درکتی و تیده بحثا پیشاته و بویارن روجاوی کردستانی و سوریه و کردستانی و هریمی و ناف دولتی تید دکه. روزنامه کردستان کوج آلی راگاندنا ناوندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و تی برهف کرن بجمارا خواه 608 بشه عربی و 149 بشه کردی هاته درخستن. گوتارا دسپیکش روزنامه کردستان کود بیجه تفگر نافدولتی و چارانویسا آرامی سوریه و نامه سروک بارزانی ببونه بیر آنینا 45 یا شهید بونا لیلا قاسم دبن سرناوه شهید لیلا قاسم بسر بلندی شهید بون هم بیسکر خال پیش ستمکارا نچماند سرباری جوینا شاندکا سرکرده این پدکسیب مالباتین شهیدین لشکر روژا لحولیره و دست نشان کرنا برپرسکی نوش دستگاه مالباتین شهیدین لشکر روژا لحولیره جه خود رو پلا یکم دادگرن. جوینا امینداریا گشتیا انکسیا نورمال و داخویانیا جهاتی در هفدیتنا شانده انکسیا کوبانه ببر پرسین سویدره هروها جویناوان به دستیا دانوستاندنان یا اپوزیسیونا سوری را لروهای سرباری نوچه رواندنا محمد ایو سروک انجمن خواجهی روجاوای قامشلو انکسی جاری پیده و داخویانیا مالباتا کسایتا ولات پاریس حجی بلال درباره بارکرناوی جه خود رو پلا دوان دادگرن. بریار املت سوریه به ویانا ولاتن زلهز و برجواندین وان و گریدایه سرناوی لدوانکن ویسکار عزدین ملایه گوته ده نرینا هر سه سیاستمدار و سرکردین کرد دکتور کاوا عزیزی عبدالرحمن آپو عبدالرحمن گلو دوی درباره ده دخویانی جه خود رو پلاس سیان ده دگره رو پلا هشتان جکارو چالاکیین یکیتیا خواندوان و جوان دموکراتی کردستانی روژاواره هاتیا دابش کرن درو پلا 12 ده جروجنامه کردستان گوتارکا دکتور عبدالحکیم بشار دبن سرناوی نامه اوجلان و نقشریا پیویست اروها گوتارکا ویسکار اکرم ملا بلاوی داهینانا سیاسی تشتی هری گرنگ و واندایا ده سیاستا کردی ده سرباری دو گوتارن عیسا میرانی و شمس عنتر جه خود گرن باجار کوبانه هجی ویرانگریه و خلق دکاولان دندجین سرناوی گوتارکیا به پینوسان ویسکار غسان عبدالله و جه خود رو پلا یکم ده جبشه کردی روزنامه کردستان دگره. درو پلا دوان ده گوتارکن ویسکار عماد عبدالله بناوه پیدید خوازه کردستان سوریه و گرینه سردما ایلو عشیران سرباری گوتارکن ویسکار ادریس حسو دبن سرناوه ازیدی نتون یانجی باوریه که پیروزن جه خود گرن.
دروپەلا سسیان ji rojnameyê de gotarekan vîskar Süheyla Xidr derbarê rewşa Idlibê dibin sernavê çaranvîsa parêzgeha Idlibê tariya hatiye belavkirin. Drupala çaran û ya dawiyê de gotarekan vîskar Raed Mihemed bi navê Şêx Meşûqê Xeznewî Simbula Aştî û Kurdistanê ye. Serbarî du helbestên Kurdî bi navê Bang û stranek li ser Evînê ku bi pênûsên her yek jê Kemal Sîno û Resul Hemzatov ku besa mer'î wergirandiye Kurdî cihê xwe digirin. Di her du beşên Erebî û Kurdî de pêşhata û bûyerên Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê û Kurdistanî û herêmî û navdewletî hatine behskirin. Her wiha hejmarek gotar û hevdîtin û çalakiyên din jî li xwe girtine. Rojnameya Kurdistan rojnameyeka siyasî, civakî û rewşenbîrî ye. Nîv mehaneya ji aliyê ragihandina navendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ve tê derxistin. Alî Umar. پشتی کو تبلی هاویه کن آرامی لی گندوار درعی حتی انجام دان رژیم سد دورا الصنمین لی گندوار درعی دور پیش کرد. لگوری کو آلاوین را گهاندنی بالاو کرنه ده روژا اینه چکدارین رژیم سد لی پیش درباس کرنه پیدوین خوارنی لی بجار الصنمین لی گندوار حمای رد کرو تدابیرین او لکاری ده دسویکا رین وان دورانده توندگر. او گاب هات پشتی کو دو چکدارین اولهیان سر به رژیم اسد و جانا خوش دزدن و هجماره کدن بریندار بون هفدمه گرتنا سر کرده که بری اپوزیسیون سوریه. مدیان راگاندنی اشکره کرن کو اسرائیل به چند موشککی بنگهن لشکری در دور شامی کرن ارمانج اجانسا سانای سر برژیم اسد و راگاند کو شبا بوری اسرائیل به چند موشککی عمبارن چکو تقامنیین میلیسیین ایرانی و حزب الله لبنانی لنافچه الکسوی کرن ارمانج اروها اجانسا سانا دازانین کو اسرائیل نوکا حمو جاران موشک آراستی نوا خاکا سوریه کرن جبر ویجاره لسر بلندهین جولان موشک آراستی نوا خاکا سوریه کرن. لشام پایتخت سوریه اگر به مزگفتک کامل نوا باجر کد بکو سدمن شوطاندن ورن دیار کرن. ده چالکوان سوریه لسرتورین جواکی را گهاندن کو اگر لمزگفت فاروق عمر لکولان بغداد لبنی امیه نوانده باجار شامی کد بکو سدمن راستقینه ورن قیا کرن. زانا و بیرمند سوری طیب تیزینی شباب بوری لباجاره خوی دایک پارزگاه حمسه کوچا خوی داوی کر پشتی ململا نیکی لگل نقاشی اوجی ده 85 سالی ده تیزینی یک جه مازنترین و روشنبیر بیرمندین عربین و سردم بو بریا نهاوکو یک جه صد فیلسوفین جهانی هتا هل بجاردن اوجی لگوری دزگه کون کردیا فلسفی لألمانیا و فرانسه سال 1989. انجمن خواجهی حمایه بانگا دستین نفدولتی دکده که حرمتین تودین رژیم اسد و هفپیمانین و راوستینین. انجمن خواجهی حمای بانگا دستین ناودولتی دکه دا کو هلمتین رژیم اسدین تند و هفیمانین و راوستینن ده دا خویانیا خود انجمن پاریزگاه حمای یا سر به حکومت دمکی و بانگا خواه گهاندن دستین ناودولتی و ولاتین گرانتیدار کو پابندیه بکن و کارج بو راوستاندن هلمتین رژیم اسد و هفپیمانین و لگوندوار حمای و ادلبه بکن. انجمن ده روپلا خواه یا فرمی لسر روپلین جواکی ده بانگ کر کو ولاتین سویل سبا خو پیشاندانه کی رابن و داخوازا و گریج بو مال و ملکین خو ین کو رژیم اسد او بنچاری درخست بون. انجمن بالکشاند سرویکی کو بردوامیا هلمتین لشکری ین تند جه آلی رژیم اسد و روسیا سردورین گوندوار حما و ادلبه به پشتگیری روسیا و ایران ارمان جوان او درخستنا ولاتین دوره و روخاندنا دبستان و نخوشخانهان و ناوندین براوانیا سویل ینوی دوره. انجمن سربار کر کد انجام آوان هلمتان ده بصدان ولاتین دوره جیانا خوش دزدانو و بهتر جه 500,000 جه ولاتیان در بدربونو و ایشو آزارین وان در بدران ده کمپان ده بردوامن.
وڵاتێن کەنداڤە عەرەبی رازیبوون لەسەر دووبارە بەڵاوبوونە هێزن ئەمریکی لە کەنار و لە ناڤاخاکە وڵاتێن کەنداڤێن نیشاندان ڕۆژنامەیە شەرق الأوسط بەڵاوکرد و سعودیە و ژمارەیەک وڵاتێن ئەندامین ئەنجومەنە هەفکاریە کەنداڤێ رازیبوونەک و جارێککردن هێزن ئەمریکی لە کەنارن کەنداڤە عەرەبی و هەروەها لە ناڤاخاکە وڵاتێن کەنداڤی وەرنە بەڵاوکردن وەکە ڕۆژنامەیە شەرق الأوسط دەیانزانین و دووبارە بەڵاوبوونە هێزن ئەمریکی لە کەنداڤە عەرەبی ji بۆی ڕۆبڕۆبوونە عێریش و مەترسیên ئێرانê li ser navçeyê. Vê awayên gihiştine dawiya bultenê dubare sernûşa. علی مسلم سەرکردەیە پاداکەسە دەبێژە هینا پێشەڕۆژە ناوچەیان دەبن کۆنتڕۆلە ئەمریکا دەنەهاتیە زەلالکردن. تەرۆریستên داعشێن ji aliyê çekdarên Sûriya Demokratîk ve têne serbest berdan spasiya heseda û asayişa peyda dikin. Doh li Efrîna Rojavayê Kurdistanê agirgirte sê ciyan û bi alîkariya encûmenên xwe cihî û tîmên berebaniya sivîl ew agir hate vemrandin. تورکیا دەبێژێ ku rejêma Esed rêkeftina Idlibê ku navbera Rûsya û Tirkiye dihatî emzekirin bin pê dike. Her şad ben.